Manipur Assembly ningtam mifam ngasidagi hawkray kumjala singani kungi January ama fawgi manungda state ki oiba gazette fongduna ILPS sanahan na batabag paikat na hana Chief Minister na fongdokray. Cabinet Minister Sindok ki demand tawraduna lengak semadi yawri MLA tara mapana Assembly ki mifam yawbu mauta Hotel Classic the kem tawkray. Amasung Supreme Court na Citizenship Amendment Act 2019 ki mayok tharaki petition umpu case satana na balokot ki bagal na ek asi sanahan bagi matang na paukum pirang na basenta da kangan kray. Ma'am kurum jari adom niyam brief impact news ne hauze pungja se phabu maru pau sing miyam da pijari. Taramathoy suba Manipur Legislative Assembly ki numit humni chumna chathagada mapan suba ningtham mifam ngasi dagi hawkray ngasi ahoba numita House ki leader su oiba Chief Minister N Birena Manipur extend torokraba inner line permit system ase lakliba na wuchahi kumjal singani kungi January ama fawi manung da state ki oiba gazette fongduna official oina chanahan na balengang official work paikhat lehana fongdokray. Wafam ase opposition MLA kumukcham joy kishin amsung RK imo oni gi maikei dagi ILP gi matang na pukala ki calling attention motion gi paukum moina Chief Minister na pi ki banai MLA joy kishin amsung RK imo na India gi president na Manipur ILP extend tawre hana gazette thok ki matung ina state sida karam numita gi ILP chana ba haurabage state ki oiba rule and regulation frame taw lairabra ILP gi entry fee na kaya no amsung pass pinner na form na kadaida fangi haibana chingba wafam yawba mitof miancha sing sanglakliba si thingna na balenga ki kari thaurang laire haibak marilena na calling attention pukhalaki banei Loinana MLA Joy Kishana BJP ki National General Secretary Ram Madhav na tha si ki tarahum doi de Manipur de lakpada ILP ki pass pi re hana Home Department na thoki bache edu ki matang da so calling attention pukhat ki calling attention edu ki clarification period to na home ki thausu puri ba Chief Minister na hai Manipur ILP extend tawre adu mitop miancha sing sanglakpada regulate tawna na ba state ki oiba rules sing final oina frame tawdri han na ILP chana duna lairib state sing maruina Nagaland Mizoram amasung Arunachal Pradesh ta ki low bayab niyam sing yengli India ki state sing da lairib Manipur wawan sing da ILP ki pass form su thamna na ba honari loina na online da permit pi biyana na ba software na chingba develop tawna na ba su honari fongdoki loina na Ram Madhav na ILP pass Ram Madhav ta ILP pass pi ki ba adudi ILP extend tawrabe state ma oina mak na hairak ki matungina Home Department na pi bani hana Chief Minister na fongdoki Assembly ki session adu hawdok pat kamari lena na Assembly constituency ki MLA oramba laikhidraba salam ibol ki mafamda obituary reference pi na house ki members in a minute ani 2 minute left to ikai khumna bisu utki Amaramda opposition MLA Govindas Konthojama sung Surja Kumar Okram Anina Manipurda Nong Madachang da Yadra Polam Singi Bamalka Hen Hengalakliba Madi Petroleum Product Award Pamiam Tingner Basigi Matangda Lengan Kari Taurang Paikat Labage Hana calling attention Pukatki Lonana MLA Surja Kumar Okram na State Koiba Price Fixation Committee Libra Hibana Chingba Wafum Kaya Pukatki Maduki Paukum Piradra Chief Minister na High State Government Gimaiki Price Fixation Committee Gumbama Sam Lagapocha Gimamal Wankalakliba Si Yangshin na bahonage mari leinaba DC sing CFNPD official singatana raga Chief Minister ki thakta dukan singda price list amsung stock list telhan na basu honage have wo from tamki loina petroleum product ki oina dinga se yug pung manga dagi jiribam dagi petrol tank kunmanga diesel tank nifunithoi LPG truck yankai humdoi essential commodities sing pubagari cham kunipan Imphal da lak haukre loina state asigi oil depot singda petroleum sung diesel sing leifam thok pasang da lener rabelenga ki mai kai de hona gi haiba wafam su thamki loina na Manipur da ikang thoklan state government laukthok ki bag matung ina center ki official team laktuna field da kumdana inspection tawbada lupa crore Chama Yankai Mathogi Amangata Tokle have a report center the Thakre, Lona Mang Krabasenpum sing a reimbursement Torun of proposal so state government Gimaika Thakre Hana, Chief Minister House the Tamki, Lona conservation of dewantling
wetlands in the state haiba hiramda MLA paunam brozen na public interest raise tawduna discussion tawna na tawramba adu MLA paunam brozen na house the present oikhidabana manam oiraga khana khidrei adubu Manipur goods and services tax second amendment bill 2019 de finance ki in charge oiriba Chief Minister na House introduce tauki ngasigi assembly session adu the ruling party ki wena Chief Minister yauna Minister Taramathoy amasung MLA taret khaktana MLA masing Suna Saruk Yakhide, BJP na Saugarpa Congress ke MLA Singh Su Yaubu Ukide. Ngasirage Hokiba sitting a home lega of Manipur State Assembly gi ningtham mifam da lengak sem da yauri militara mapana assembly mifam yaw kidre December kun faw da pham da mifam sida militara mapana hauzik Manipur lengaki cabinet minister adi natraga hum log thongna na demand da ngarang da ge hodura not EU sitle hotel classic da kem tawduna leiri bane oirakliba fifam sida chief minister nongthong biren masamak ngarang numidang pung tara rom taba matamda hotel asida chatuna MLA singi pungning themjilladuna assembly mifam yawna na wafam tham kibane adubu MLA sing na pamni wafam thabak ta onthok tabik mayok ta hauzik fawba assembly hall da chattaduna classic hotel da kem tawduna leire nakalam rom da chief minister virena luchingba lenga ka sida yawri ba cabinet minister khara thabak tawbada MLA singa wa tanadana tawning ba tawbu maram oiraga Minister Sindong na Philip Lobani hai na MLA khara na phongdo ki wafam lai khrabani Petroleum ki pothok singlak gari kaya Imphal yorokle hayeng ki hana gumna thau barangkai na fangalagani hana CF and PD Minister Karam Sam na phongdorakli All Secretariat Ministry Chamber the Pangtok Pami Singa Unaba Minister na CAA ki irang maram moirga stok the thau loisilakpana numit nini humni rom miam the thau fangdab ki awawa Nangan Kibadu Gidmak Waro Bidin na Bamak na Apil Tauki, Mark Namaka Taraduna, Petroleum gi Pothok Sing Maruena Petrol, Diesel, SK oil, the LPG gas cylinder, Chinglakpa Gari Tarani to Ngarang Infal the Tunglak Kibagalona Nangasi Gari, Chaman Kunipan Infal the Tunglagani, Fondoraki. Malom the labor oil deposit the Numitara Mangani oil Numit taramanga nigi oina petrol liter listing manga chamanga mariputara ni thoyamade numit kun nigi oina diesel kiloliter listing taraga chamapan marifu khakta magi stock ta thamba yabana athuba matam ni stock lotion kiba yaba gya kiba leibade numit khara nigi athingba adu tham kibane miyamna numit khara ni awaba mayok naru basu mi pai ngai oidre haina makha taraki Nagaland lomda Dimapur Power gasat pasi 488 kilometer khak oibane ado akoina huji jiri rom da lakpa kanda di 572 kilometers ne Dimapur da lakpa kanda 5 days khak changba petrol ji han badagi porok pawba aduga somgi jiri rom da lakpa kanda di around 10 days mu changba akoi huji jiri lai lomda petrol diesel na singmasi maroina porok pani maram di Nagaland gi di Imphal dagi na Dimapur pawgi Nagaland da Highway number 2 se widening tawbunina lambi chatpa khotpa da yamna inconvenient oiba drivers sing da gari sing da chauba problem thokpadagi hayeng dagi di prajana darkar gi matungina agi darkar level petrol diesel sing si lobiraga Manipur sarkar ki side gi tawbinaba maduma thamjagi aduna 3 days inconvenient thokibado madugi dang tanwaiba nungaitaba phungdoksari Ngasi pangthokiba Manipur University Students Union Musugi election gi mawong matauda general election namagumna chathabaki mami chauna tare tongan post manga da candidate tarana contest toriba election asida candidate singna mai partner nabagi makal makha kya gi gari decision atuna voters singbu mayum dagi lakhotpagi matakta vote thadaba lakpo singna awathum kya yenbagi thabak sathaki masig matakta university asida tamdaba tongan college na higher secondary school singi mahiro sing yauna miyoi kya laktuna vote khomba yauri Manipur police ki mai kai dagi su pamdaba thodok sing thoktuna na akan mabong dangak senbagi thabak sathaki nakal lamramda university asigi luchingba University asigi mahiroi lup ki luchingba khanna nabagi thabak asida candidate singna ka hena sel changanba hostel amadi rent singda sak sinba insang amadi acha atha kya yenbagi thawang ase hongdok aningbagi apamasu university asigi mahiroi kya na impact news da thamlaki Musu lai
ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯌꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯜꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯥꯏꯖꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯃꯨꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯇꯤꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯊꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯚꯣꯠꯀꯤꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯡꯗꯅ ꯈꯣꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯆꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯨꯟꯖꯟꯅꯔꯒ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯋꯦꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯗꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯗꯤ ꯊꯥꯗꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯣꯡꯇ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯗꯦ ꯆꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ MA ꯇꯝꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯄꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯣꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯐꯥꯎ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯇ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯃꯥꯟꯕꯤ ꯃꯁꯦꯟꯗꯁꯨ ꯈꯣꯝꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯔ ꯎꯕꯁꯨ ꯐꯪꯖꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯁꯤꯗ ꯖꯦꯟ ꯊꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯎꯏꯌꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯟ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯩ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯤꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯡꯕꯁꯦ ꯎꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁా ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯂꯩꯒꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯕꯤꯗ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯕꯦꯠꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯨꯁꯨꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡ ꯅꯤꯌꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯉꯛꯁꯝꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯅ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯕꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯒꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤꯐꯥꯎ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯖꯔꯛꯄꯁꯤ ꯊꯥ 8 ꯂꯣꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ FCIꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯐꯥꯎ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ FCIꯗ DPS ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ FCI ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ 2016ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ FCIꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ 8 ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯐꯪꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯆꯦꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯨꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯝꯖꯤ ꯃꯦꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯦꯕꯔꯁ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ NR ꯃꯊꯥꯏ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯥꯛ ꯊꯥꯗꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ
Khengjoy Block Headquarter the Sagan and a Taurang Lamba Model Residential School Project in Matang the Lenga Kimaiki Wafamata Tamlak Tamana Nasaying Nongyai Asian Highway Wediba Infal More Lambi Matam Ban Taurehana Cookie Students Organization KS on a Lautokray Kongjanga Sigima Matakta Lenga ki thawong asibu yaning da phongdok point hayeng Sandal district ki mafam kudimakta total shutdown gi khongjang su sangsil lagani hana KSO amadi Cookie Chiefs Association gi wangang loi lun haukim na phongdok rei panbayai Sandal district ki manung channa Khengjoy block ta sagne na thorang lambe school asi ki project ase paikhat kani haib gi thajaba lengang na tha asi ki taram nipan fawgi manungda PU haina KSO amadi KCA na lauthok ki balai krabane Cookie inda laiba KSO General Headquarter da pangthok pa pawmi singa unaba mada lun haukif na hirama sig matang da lengang na miang sangla tri fawa highway bangi khongjang ase adumak sathaki gani hana phongdoraki hayengsi all total shutdown Chandi district ban Cookie Chief Minister amasung KSO Khengjoy block adu mathak da ekhoi KSO Chandil ga KCA Chandil nasu bansi Chandil dasu koguni haina lauthobne do government na kaigumba good response gumba piradi adu matungin na ekhoi nasu decision loguni adu nataradi indefinite one day dum chathagani more infal more lambi se Thawal district ki khongjom da All Manipur Youth Protection Committee ki members singa FSSAI ki license yautna yoner na purko bakery ki achapot sing fagat kray committee ki members singa khongjom da drive sathringai da mayang infal gi Nazia bakery ki hokarama bakery ki achapot sing yoner na puduna lakhi hokaradu khamdar mahag na purakli bachapot sing adu check taru matam da achapot ki packet ta sab ki matam chaba Yabagi matam thadaba amadi FSSAI gi license yauram dabat ki achapot sing adu mai thadoktuna manghan khiari Medical profession the labor singna hen khudung sanar na bagidam imphal da gi lap na labor mafam singda maruaina chingi mafam kyada transit accommodation building sing sab haure hana chief minister nongtung biren phongdorokli wafam ase Zenims organizing committee ne sindu na pangtok kiba Zenims ki tarane thoirak suba foundation day kam graduation ceremony ki thoram da phongdok kibane thoram da chief minister na makata na hai thoranga sne imphal da gi lap na labor mafam singda laiba miam da ana laing da hen khudung chaba kya piragan hana thazam phongdok ki status ki lengak na medical gi hiramda ka hen fagat na ba doctor singi masing hengat na ba matam ga chuno mong da laifam thokpa khudimak lehen na ba masung fangfam thokpa khudimak fangan na ba honari haina thamki thauramadu ki mangoina na chief minister na Jenims campus te leba dental college ta cessation center ama department of obstetric and gynecology ki high dependency unit ama sangaki Atay kwe shu tumde sate kana hona jari mayam na sumayam ki profession sida kana hona biyo kwe state se soidana mi cook thongba state ama soina oi gani have se ai family believe ekoi da thajau lai doctor ki profession masai wasa kibudo humanity human service human task aina su am toina haijaba aduni singdam punsan ji haraga de koi singi interior parts de koi salga mathuk do batai service biru batai doctor mo oi bagi waza mo oi bagi aduga engineer mo oi bagi mayam du moi ga koi ga close up later kanda ne koi nu sino lai amata oi de hajiri ba broad minded oi batai ball oi batai koi kara sacrifice oi batai then only we can make one united Manipur Thauramadu Health Minister L. Jayant Kumar Hai medical ki lamna thabak tawri bisingna isagi sinpham masak khangna kathokpa magaloi na miyam gi seba tawbiyo han appeal tawki lenga ga sinasu miyam gi damak hona ba yab makata na hona ki gani hai ki Thauramadu da chief minister na hospital launch tawbagaloi na chief minister na luchingduna Zenims ki annual report amasung nongyin na han mingthon ba magazine form ki Thauramadu ki saruka moina Zenims ki pass out mahiro singi wasak loba graduate postgraduate MBBS amasung BDS ki makong matang takraba mahiro singda certificate cushion adun ikai kumna basut ki
Sometimes after 5 years, after 10 years, after you become good doctors, when you come out in the street and when you mix up with the society, sometimes people used to forget. Society the mix up to propaganda command to the chaotic situation, madagi mismatch people expect a lot from you. I myself, Honorable Chief Minister, and all the policy makers, we expect a lot from you. Supreme Court of India Citizenship Amendment Act 2019 की मायक तो थारा की petition case सथबा हौनर नंबर की दमक लौकट की बकलोइना ना एक अस्सी सनाहन की मातांग द पाकुम पिरंग नंबर सेंटर दा खंगन करे इंडिया की वैन ख्वाइदगी वांग वाइल संगसिना एक अस्सी की मातकता थारा की petition हुम्फू कोर्ट अस्सी द खंडन नंबर गसी लौकट की Chief Justice S.A. Bob Dena Luchingba Justice Om की bench अमना CAA की मातांग दा मकोई ओइब पाकुम कुमजाल सिंगनी कुन की January था की अनि सुबह चयोल फाव द पाकुम पिनर नंबर खंगन करे लोइना हियरिंग ना January कुनी थोई द पांग थोक लगनी नाकलम रमदा कोर्ट अस्सीना थारा की petition सिंग खंडन नंबर लौकट करबसो एक अस्सी सन्नाहन की मातांग दा सेंटर ना लौकट कदबा खोंगथांग ददी अथिंग बपी खिदरे Citizenship Amendment Act sanabagi mayokta laibaga sigi lab party sin hayeng kauri general strike Manipur das mapung fana chatana na sem sare haina lauthopuka loinana hayeng ayuk pung taruk tagi numidang waram pung taruk fawba chathagada general strike asibu saugat pinirna ba Manipur ki lab political party odi CPI CPIM RSPM sung forward singshilakli Irawat Baban Leba CPI की ऑफिस पाउमी सिंह उनबे मद CPI मणिपुर स्टेट यूनिट की सेक्रेटरी लाइश्रम सोतिन कुमार हाई हंदक इंडिया गवर्नमेंट लोकसभा मद राज्यसभा पास तौदुना प्रेसिडेंट ना याब पीखिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट असी कॉन्स्टिट्यूशन की मायुक्त लेबा एक अमने एक असिना लेबाक असिद लेरिब फुरुब मसेल की मरकता यंगथिनबा अमसुंग इरांग थोन म याबगी अकीब लई असिगुंबा एक असी बीजेपी की लेंगांग ना लेबाक असिबु हिंदू खक्त की लेबाक ओंथोकनन होनबने एक असी सन्नबगी मायुक्त ngasi notice yauna lebagasi konung New Delhi the fawba achow irang thogle Manipur ki wani yengbada ILP system chanarabasu CA ekna wahan thok leheloi masina state sida changlak pumitop sing thingba ngamloi maduki mathakta state gi demography da chawna singnaba ma piragane magna makha taraduna sigma khudong chadaba kaya mayok nagadaba maramna leb party na general strike asi kaubane general strike asi ki saruka moina Manipur ki tongan tongan mafam kunthra romda wakat mifam su sathagani fongdoraki अखोइना सुगम जेनेरल स्ट्राइक असे सेम साबलो जरे लोइना जेनेरल स्ट्राइक असिगी गे इरोइना तोंगान तोंगान बा मणिपुर की मफम कयादा मफम अराउंड कुंथ्रा मुक्ता अखोइगी वॉलंटियर सिंगना सिट इन प्रोटेस्ट तगनी अयुक की पुंग तरुक तगिना नुंगथेन की पुंग तरुक फावबदा बर्मा सुगुनु रोता मफम मंगा तरुक अदुग लोइना कुंबी मोइरांग लंबीदा अखोइ मफम मंगा तरुक इंफाल नोपोट लमदम मफम तरे निपाल इंफाल वेस्ट की मफम कया मदा सुमाइना अखोइ सिट इन प्रोटेस्ट तबग लोइना हमने थीना हम डेमोक्रेटिक ओइब मोंगदा जेनेरल स्ट्राइक असे सथगनी सुंबा सथगदो जेनेरल स्ट्राइक असे मियाम पुनमकना अपुंग फाबा फुल कोऑपरेशन पिनबियू Citizenship Amendment Act CAA awang nong pokta sana ba yaroi haiduna lamdamas leiba mioi singna nat ki oiba visual setuna kongjang sanchin krei hawa marakta ki hoduna kangla tamna miyamna lakun bahona bada Manipur police ki personnel singna kaishampat lemazam lekai mapad thingduna thamlaba matung kongjang loi singa do hanki Hiram asik mari lenana kongjang loi yamana fongdor ki bada CAA si awang nong pok lamdam sana ba yaroi CAA ki mayok ta sangchilap kongjang kudai makta makatana saugat kani saruk yagan hab wafam thamlaki Organic pothok singi matang da miyam da bab tahanan na bagi poster campaign na bagasi Manipur ki leba DSSS ta ICAR Manipur Center ke joint director Narendra Prakash na hodok rei Manipur lenga ke Department of Horticulture and Soil Conservation ki makhad leba Manipur Organic Mission Agency Momana Sindra pangthok ki bethoram da ICAR Manipur Center ki joint director Narendra Prakash na hai ngasi hodok leba poster campaign na miyam da organic pothok ki matang da khangan mada chawna mating oiragani Manipur government so organic pothok puthok na bhona bada chawu mating pangli habo wafam thamki Awareness should be at a consumer also, or awareness group our
maybe young group is coming, we have to target for awareness to that organic product or organic food. So this organic mission movement will be go away. Or my email request, this poster today we have launched, they will go reach to where the DSS working 4-5 districts. They can go and aware the farmers. Or I can give the suggestion, this poster can be alternate day for newspaper if published, the farmers people will get more awareness for this for poster awareness organic. If they can do that, it is a better service for campaigning for organic. Langai International Limited Tourism Department in Punas Kusamnaduna Ahanba Native Flavors Dynamic Tone Food Festival Matasi Kundagi Nongpok Sanjan Bum the label Langai Village the Pangtok Lagari Numit Humnichum the Pangtok Festival Seda Tankul Furkiweba Smoke Pokamadi Santang Sagi Mateluko Yauna Furubasagi indigenous food items sing Miamda Ataba Mamilda Fangangadori Food Festival is the Marilena Langai International Gi Chairman Telem Arun Kumar Fondor Kibada Langai International Pakalakpa Tabaktorum Singi Sarukama Oina Ahan Boina Native Flavors and Mington Food Festival Ma Saya Sidiki Horga Pangtokner Basil Lang Libase Maruina Lamdamas Lady Baching Amaditam the Lady Bafurup Singi Chana Tanganabimatel Luko sing Miam the Kanganba Lonana Lamdamas the Lady Bafurup Singi Festival Siki Matengna Punsinba Asina Nungsi sana ba wakulol sandong na ba hotna bani have wa from tamlaki Festival asigi nungyoy bawahan tokte khoi khunda minari ba furuk khodi maksigi hingjarak pada changak pa mahaki chinjak amadi culture sing aikhoina yokhat baga loina na khanghan minara kanda khoi punna chamina ba punna sumina ba amadi punna hingmina ba punna chawkhat mina ba haiba pandam si khoina native flavors haiba Hariba festival is Sinjabani, Ahambada Tankulda Kudongsa, Pizabani, Lakada Matangi Toram, the Decoina, Tongan, Bahiminari, Bapurup Singi, Community Sing Baton, Tozeraga, Haribo program, see, Hen Parks on a Pangton and Nova Siam Saza. Andaksi festival, native flavors and Sinjabasi, the Equina Chain Sangsi, Torang do Bahore, Chingdagi, smoke pork, Bahore, Surari Kondagi, chili powder, Mayam Pur, in Sang, organic oiba. Mayam ginamang pangananga equigi food captain organized story of more than 50 team members later equina Shinjari ching the gun hujik sandang panaba mi taramu hotnari mukoya adumayam to pro smoke to orgasu pangangini yo equi chaminasi nungsinaraga adugadum equi cultural programs yauminasi Sakang the Mio Singna, Kongman Gram Panchayat ki Pradhan Moirang Them Nungsi Regi Kongman Zone 3 the Levi Yumda, Ngarang Numidang Bomgi Landa Chataram gi mayok ta miyam na wakan mi fam kray wakan mi fam Kongman Zone 3 gi mayra pai bi amadi club na pun sindura chathaki banai mi fam the gram panchayat sigi manung dalai tongan balikai singi mi sing saruk ya ki wakan mi fam the saruk ya ki bi man impact news the fongdor ki bada mi yam na kung na taba ma fam the bom pokayan mi thawung asi yaning de bom madun karigum bayuk nung thil gi matam the pokai bataram labade mi yoi kaya asoga pan nang lam yai maram asina makha tana asugum thawung asi miyam tin ba fam the tobi gano loina bom madu kanana karigi dam Langsil lamano pokai lamano haibadosu athu matamda sengtok piro haibu from tamlaki Kung na taba yung laksida bom nang jan base ako'y kaya nuhay jadi tam je matang karak pase ngasi bom manung dan nuhay na daba amatar lahide magi yung di ako'y padhaloy haidana humlaka base mayum mambok building ambok sangam dri pakhan jida ni malay jari je adubu hauji kari nuhay tabagi no manggonda da atam na da bom langjan biri base adubu yung lakta angang yang kung na taba jaga ni adubu matung da mo na tawida na ba ako'y na may napay bimayam na wakan mi pamjabani Manipur Pollution Control Board के chairman वेरबा MLA L Radha Kishore ना विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चैनल लेरबा कइनौ खुंगंगो मॉडल विलेज अमगे थाक त पुखन न बखोनरिया न फोंगदोखरै कइनौ बाजार डेवलपमेंट कमिटी न सिंदुना कइनौ ग्राम पंचायत थादरकपा MGNRGS फंड गी मखादा लुपा करोड़ म मखाइरोम चंगना अनोब कैथेल म सान न बुरे पुयुंग तंबगी थोरमदा वाफम मसि फोंगदोखि बनै उरे पुयुंग तंबगी थोरम दु कैथेल अदुना कोनबा मफम सिंग लैरिबा सिंग लुचिंग ब सिंग यावना मियोय क्याना सरुक याखी प्रजा के सरकार से अमखकनी ngasi phawda kanamtuna khangbe koi ngasi phawda prasa di sum tawba income di laktaba paisa di laktaba ai di kya koi hingdori maduna khoi se thabuk susi nomsi kathil lingdaba yade thau acha thau patalam su leitaba thum kgm su leitaba koina karai hingdori ge ba langane koi si khandaba matam yore koi thabuk susi thabuk sununa bagi lambi koi yachage
sum Radha Kishore tinaraga pradhan tinaraga adagi jila parishad tinaraga paisa charaga khaga moi di pirak patuni hingne di khaluno akoi su biren tinaba ware dili tinaba ware maram di akoi su moi ngai ba noi su koi ngai ba sina di sakoi tharang na te bu sidi paisa munna ba prikhom humna bu gi thabang ne ba Kashamtong Assembly Constituency ki manung dalai ba khangal ba beneficiaries sing da Nafsa amasung CMHT ki card sing yanthokrai hariba card sing ase Manipur Aegis Policy Committee ki convener RK Siv Chandra nang ase kwakate lalaiba sagi yumna pangthok pacham thorma mada yanthok ki bani Singjamai de loin phangnai chagol bang de loin phangnai nafsa gi card pai de ba kaisu thoina leina de adu kaisam thong sida di for certain political reason or I don't know moi gi reason du gi makha nafsa gi card se paktang na phang de ba haksel gi card se koi kaim phang ya adre si gi nafsa gi card se pai dra ga di prime minister gi makha da piri ba india government gi makha da piri ba scheme kuntra mari kuntra wa lai se koi kaim bu phang ba ya people of kaisam thong have been deprived for so long masi elected oi bu du gi responsibility ni Khangrabnina akoina ngam bakar mating pangjabani masi tawbino yari si tawbino phanghan biu mayamda akoi jo ngam ba tung khar injer ke SSLC examination thagada Mairoi Singoi ba 3 months free coaching program Chandel ki Jafo Bazad leba multipurpose hall da Chandel district police ki SP Madhu Nimaina hodokrai Mairoi Singoi matik chaba education pinner bi pandam da Chandel district police ki sponsorship makhada Chandel Naga People's Organization CNPO made Naga Students Union Chandel Anina Sinduna thoramadu pangthok panei Sagolban Moirang Lerekta Leba Mothers Care Children Hospital and Research Center ki phamung tarani thoi leba Pediatric Intensive Care Unit PCIU ki maming ngasidagi Lungnila Elizabeth Pediatric Intensive Care Unit haina maming thon krai hospital asida pangtokpa ex minister Francis Ngazopu ki laikhidrabi machanupi Lungnila Elizabeth ki maming the Pediatric Intensive Care Unit ase hangdopu ki thorama the hospital asigi chairman Dr. KH Ratan Kumana phongdor ki bada Lungnila Elizabeth Pediatric Intensive Care Unit asida leriba phamung tarani to yasigi manungda phamung amadi hospital asina piba criteria suba angang ama khanduna lemna lying satagani phongdoraki thauramadu ko mari lena ex minister Francis Ngajokpana makhata na hai ki bada ma ki laikhidrabi machanupi gi damak lamdam se leiriba mipum khudimang na lobi ki thaudang singa made laikhidrabi ma ki machanupi gi ming da hospital gi ming thon bada apen ba phongdoraki I do not know how to thank the community. I do not know how to thank the doctor. But I assure you that the people of Manipur, we are very, very loving people, very sentimental and very, very cooperative. Be it in fights, be it in peace, be it in understanding, be it in misunderstanding. We are very, very particular with other parts of the world and with other parts of the community. And I had experienced this wonderful experience when I lost my daughter. And as doctor has rightly said, it became the child of Manipur. It became the property of Manipur. It became a unifying factor for Manipur. Republican Party of India Athawale Manipur State na Kashamtung Kendra ki manung channel ai bahal wera bamioi satruk hen bada ningtham khudol amadi all age pension ki senpam sing khushina krai an ba senayole all age ningtham khudol haina mingthon ba Kashamtung aibam lekai de leba RPIA Manipur State ki president ki fam Pubaga Loinana, Norris General Secretary when Tau Pudiba Mayas Tonozum, the Sangland Bangtokiba, Tauramada, Nintam Kudol Singado Mayas Tonozum, Masana Kusinakibani, Tauramadu Marilena Mayas Nahakibada, Kashamtongi Manuchana Leba, Ahl Oiraba, Mio Sina Kendra Sika Development Committee, Kusam Naraka Republican Party of Manipur, Atawale Manipur State, Maikagi, Nintam Ta Sida, Sejoner, Nabakambalam, the Angama pension, sent from Kusinavani Tamaki. Akoi ahan laman lebiriba akoi Kashamtong constituency gidang natabida aina sum yengjaba matamda tasengna haragadi all age pension gidamakta queue lepa ahan sing yam nuaitaba tasengna haragadi ahan masana lepa maga chahi 80 helaba ahanna all age pension gi ne haraga lepa me amam thengna jai sengna harabda akoi huzik power paiba kaim natri nahamu oina aina nuaijabdo uraga tasengna aina isana birthday of all age of the Kashamtong constituency na ngasi observe tawzaraga chahi khudingi first sinayo all age ningtham khudola se pangthok jagani
Indo Myanmar border town where More the Chiliba Auto Singi Association, All More Auto Owners and Drivers Welfare Association, Kunito is Foundation de Pangtokre, Tauramase More Eastern Science School Ground Association, is in the Pangtokibane, Tauramatu Pangtok Mangwena Auto Rickshaw Singo Rally, Masusatki. CRPF के सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा मंत्री पुकुरी लेबा CRPF की हुंफमापन सुब बटालियन हाइंगांग अवंग लेकाय साबा बस ऑटो वेटिंग सेड मंगसी बटालियन से कमांडेंट ओमकार नाथ संगाखरे संगाब की थोरमदु मंत्री पुकुरी लेबा CRPF की हुंफमापन सुब बटालियन ना हाइंगांग अवंग लेकाय लेबा मार्जिंग स्पोर्टिंग क्लब के खुशन मंतु पांगथोकी बनै India amasung Myanmar leibak ani ki ngamkhai paring de leibak ani ki official amadi CSO singna amorakai fatahauti sengbu ki thabakama paksana pangthokrai fatahauti sengdokbu ki thabakadu India ki oina Technopol District Police ki ASP TS Bikramjit Singh amade nifum doishaba Assam Rifles ki commandant Sumit Sud amasung Myanmar ki maikair ki tamu DC Ukyo Wino amadi 266 Super Light Infantry Regiment ki commandant Anina Luchingki fatahauti sengbu ki thabakadu Indo-Myanmar Friendship Brigade tagi Friendship Breeze tagi hauduna border pillar 79 fabu chathaki banai Film Forum Manipur ki Executive Committee ki mifam mahau ki December taramari da pangthoki baga loina hausi social media ki channel singda upload tawriba Manipuri web serial singa se Film Forum Manipur ki ayaba yaudana board MFDS ki auditorium cinema hall sing amadi laikai lampak na sing mafam sing da utpa yaroi haina cherol amada khangalakli Hausi sanabagi pauda humpuni thoi subasar churchan sing ki CSI CB Memorial Invitation Football Tournament AFC Thawal athokpa mamadi SSU sing jamai ani mai pakre ngasinung til Imphal ki mapal kangjibunga chatharak ki football tournament se ki sana ki bataramanga subab match ta AFC Thawal athokpa mamsung M khabam lamkhai ani na sana ki match asigi api matamda mayok naribu team ani magna match ki api matamda panjalam ta chanaba ngamdana match asi draw oibadagi tournament asigi chana pathap ki matung ina kicks from penalty marks ta AFC Thawal athokpam na M khabam lamkhai bu panjal ahum ma da maiti piram laga tournament asigi pre quarter final changbangam ki chatharak liba football tournament asigi ngasi sana ki batara taruk sub match tana SSU singjamai ki sanaroi El Roshan na match ki Mariam sungni fum doi sub minute sing the panjal ani ice shuttle na match ki humpatara matoi sub minute the panjal ama chanduna KPFC kha pochang mam Bishnupur panjal ahum ama da maiti pi bangamduna tournament asigi pre quarter final changbangam ki All Manipur Football Association ki miyang makha da Manipur ki tongan ba mafam sing dik lakwa football team kuntra amade mapalam dagi football team man yaw na puna team Kuntrani thoina knockout basis the chathariba invitation football tournament se saruk yari football tournament se gahing sanaba lairoi thasi kund sanaga da taratret suba match ta DM Rao Sekmai amsung FC Lamjau Kaksinga taranipan suba match na JSYC Kangpokpi madi trau kwa kaithel na lamba tauna gani Kwezem Madhav Memorial Second Division League nga sana ki Memari Super League match draw oikre Imphal East District Football Association miyang makha nga si YWC Thambal Khong ki sanabung sana ki ba Football League si ki Mari Super League ta Social Workers Congress Khongman amasung Affluent Development Organization hangang ani makna mesa si ki api matam da panjal San Mayab Kudong Chava Kaya Fang Labusu Tim Animak na Panjal Amata Chan Ngamna na Mes Draw Oiki Mes Asida Affluent Development Organization Hangangi Sanaroy Mohammed Rohit Amasung W Asis Kumar Anina Sanabagi Chana Kanglon Tugay na Sanaru Bagidamag Center Refrina Yellow Card Amamam Book Tauki Tim Tare na Sarugyado na Satarkiba Football Liga Sigahing Sanar Mes Sanaroy Thasi Kunda Sanagata Bamanga Super League ta SSC Sekta Amasung BSU Kairao Anina Lambataw na gani Kuntra Mathoy Suba Junior Voice Inter-District Football Tournament Ideal Club FC Churachandpur amasung Neroka FC Imphal East ani mai pakre
All Manipur Football Association bi makha nga seyog Imphal mapal kangjibung na sana kiba football tournament sige home sub league ta Idol Club FC Churachandpur gi Sanaroi Solan Horam Gonsin Ray Ais Rakesh amasung I Ronaldo na match ki mari kunmathoi kuntare badi ni futaruk sub minusing the panjal amam chanduna Imphal Football Club Imphal West Panjal Mari Shino the Mighty P Bangam Ki Satariba Football Tournament sing as Sana ki Mari Super League Tana Neroka FC Imphalis ki Sanaroi M Social the match ki Taratarit Sub Minita San Kiba match sig Amatangaru Panjal Football for Challenge Academy Cycle Panjal Amasino the Mighty P Bangam Ki Tim Tara na group ni tong kai doktor na lambatao na football tournament sig ayeng match lairoi tha si kunda sana gata mga Super League ta KYVO Vishnupura madi Rafa Vishnupurga Taruk Super League ta na SWC Kongman amasung Pamyal Pasoy lambatao na ragani Tarataret Suba Manipur Veteran Cricket Tournament के semi-final match सिंह सानन नबा सेम साबल हुए क्रे Manipur Veteran Cricket Association सिंधु लंगथबाल public ground चतरक cricket tournament से इंगा से साना के बा Aroiva Likta Tos Ngam Kiba Model Club Singamaka na betting Hana Sanan na what if Loki Mesasik Anma betting Sana Kiba Model Club Singamaka match ki api wabor kontra the wicket Taramag Turgadan Chama yang kay taret lowangam ki Mesasi Anisuba betting Sana Kiba Champ Kagem Palina match ki api wabor kontra Yodana over kuntaret ke ball the wicket Taramag Turga Sumnagiran Sam Taramapan Kagloduna match as ran kontra ni Panda Mighty Benangki Ngasiki match as da ran kontra mangama the wicket Mari lowangam Kiba Model Club Singama Kagi all rounder. Dang last na man of the match tab ngamki hayeng sathariba veteran cricket tournament sige match lairoi thasi ikun mathoi de sana kada ahan ba semi final da napsa khaim fal lamade LCCC lilong chajing anina lamba taunar gani Matang sa bulletin sa tension sa dring ng mga headlines sa mga pijari. Manipur Assembly kining tamni pam nga sirke hokre kumjalis ngani kun ge January ama pabu gi manungda state ki weba gazette phone na ILPS anu na tabak pai kan lehan chief minister house phone do pre cabinet minister Sindoko gi demand tawro na lang aksem ri yawri MLA tara mapan na assembly gi pam yaw bu mo to hotel classic the camp to pre amasung Supreme Court na Citizenship Amendment Act 2019 limay ko haraki na petition kumpu kesa kan na batakot kiba kalona na ek asi chanan matanga pau kumpir ng dabasan ng hangan